Botha wina ripoti ithongi kurukia kithimi nigenda gwitikia mpuru ikiroria woma viongo ya tariki 25 tutire anwe tukaranga banongi umweru yawe mutuma mtu evingia na grupu yawe na running mate wawe ya kabugutani mporo abori wite amuna kwithira na watereka wera Mwangaza mbaru kire kithurano kinene ke mwaka ene ungili mengole na yele kaira Mwangaza na tukire mbori ntoroto na kwithira athikira no supportere kabira Mwangaza mwaka 2022 ndawata nyonto ndruangaba ni mama no timu tutisi bu Kenya mzima, lakini Kimeru kiwa ntaisi ni onkeliendo ndene mweri omwe nkunyu ili arutire kinyeti ya garano ninji ando ya tubetu ba Meru community ndacho kana ne mweri omwe ndabwera no ntaisi ni onkeliendo de kudunguza roji ndakinya mutondo atwanjiria utenge tubetu Meru community natokinya twakigire antubetu Meru muthia buru mporo abori na thirite kimenere kawera Mwangaza ni kira mporo abori agwa kawera Mwangaza na thirite kiteniria Meru no timurandi yo itina mbere kinya umombite kwithira kiribu ithi kiri miaka ilio thirite ritine na Meru community ngoshikira mkago inyinge mono no ntubongo tandro yenu na kwenda na kwenu akiakwithira ndene sentimenti uti project yemwe unku kawera Mwangaza rugurute akiakuza ndene novimenti sauvimenti akiakuza ndene bure inyemwe tigania west tigania east egembe north egembe south egembe central Meru community watene utinya gitu kimono kakareka thirwe ni bwana Peter Munya na bana Kiretu Murungi kila tukono on the ground nikeka vitu ni Munya na Kiretu Murungi ngeto kwa on the ground uteke ngeto kuona antubetu ba Meru county na lebo tukiongozi wenu kana general kiumeru abwera utuntu no ntuburenda itwarureje umarwa echokeleba kyo tukinyanga lakini mudhia yo Meru amarwa iroyo tariki 18 mbele ya Agosta ikinya nibo mnanto wa Meru bona vionko endongi na mwaka wa 2025 mwaka yo mudhongi na mwaka ya mawera na weru bombe na kienda kuwa Yesu Kristo agesiarwa tariki 25 na shiaro misiene yenu asiaro kirana benu asiaro meukone yenu asiaro kirutoro bwenu na mwaka tete mwaka mweru mwaka yokara magunya yokara mauta yokara laranya yokara nainchu nokara maweru yombe mwadhale mbarime na bukaribu bwa. Thank you so much. Iku matiani mbetanda msimuturia wadhirinja Ibwega nuntu boa riboti inu na tukithina mbere na ndeto chietu nwalira nabo akari na arame yankani ya bore na kinyatigani wethere tubakina mbere kwego bakirira maendeleo na arabethere tubakiuga tongore bago ibathie na mbere kwego bakibateya nageria na ende bakiromba tongore kumanteri no chichiri bathie na mbere kwegwa bakirutanageria kangotigera mirandi eno yothi na mbere ekwegwa ekibakinyagira mwandiki wetu wa ndeto gakigo muteki nowe na riboti ino. Akariba kamutune ruiriro arera gicigo mbunge kia Buri na akariba mutuntu wa ndini ya Kianja itigania West bakuthetekera bakugibateyaniritu anene na atongoria bao kimaendeleo gitumi nuntu bari mwankani gutire maendeleo mabakinyagira mwankene bati twakarire uki kirima rimu kirakiuraira magateja kiundu itwaurire magateja kiundu utikio tuona atwi twiragwa twibandera na tukerwa twibande engi utekio tuona antu bandera nabo babande babe siasa baugande ikanyama kuongera ratiri batwe imwankene turisha 2 MPs turisha rendikiri na ndeze yenge tukasha Mutunga igatega tene kabo baire turi tutiyeka tuwa Mutunga ka twibare ndikiri twetakire MCA the same barabara tutenjaro barabara twatita kijana aja kya kwenja barabara roje batwe katulunku roje kuntukura konge roje arwijana ramtwari batwa twito chwa roje yakathia nande batu tururia atiri twaturo gwita kugira roje mwankari
njogu icio ikugira ruji atutumba kuona nya ruji rwa kuthamba bwega ruji ruri nya rwa tukunywa bara bega itia tu kidogo aja banyunya ruji rwa mandawa antu ibari ma ruji itubwirite kuona ruji rwa mibereti kan ruji rwa turande kurwa tongere betu batuturire nduji batutethio ntu kwandika proposals ina tukuromba batutujo kinya ruji kiraine ensi cia tukeja kuma mara guntu kura gungi antu aba ruji ruma bweguru muntu akathamba ngaiye kaura utumba gwitira itukuromba batwikire no kamaram kenda tumba kumara no ntunyangari bikibiki katuteja ne nyangu gitu tumba kultairie barabara chieja ikalimwa igatigirwa meyanka yeje yeto ya jojo jwa kamutune na muchiongai na roria ikwithiritwe kwina challenge nyingi sana muno barabara chieto chia muchiongai na kamutune na ichi chia roria itiremawa iwi chiurairia sana gitumi antu beto ora tukaraga twi gatigatine au mbuga gato temenyekene kana mbuga mapu ya Kenya kete tuona na ni romba reo kiri atongoria baba kubaririkana kimaendeleo muno kwenjerwa barabara na nkinya wikirwa rui ntere ino twaromba tukeja kuona bo twinjira ruji watutheria muno tukathithia kirimo biashara urimbura bukuthira bokinande atongeria badroje bara ba consent na roje batonyere kirimanto jaja charoje kenda bagomba gotothiria challenge iji ugategera na beto mwanka thai bena challenge nyinge mono tia mang'we iba umere mang'we bamo bakomboka kinya maguru no nto bakwairaga ndoje kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV niyokambitaga ki Mutegi riboti ino kwina mwini ainire au gagikuo kia no gia kinya mite yonthe getenderaga kinya Mumiru na thie na mbere kwigua kiaragia ndeto ino mbere kinya bayuju kana bachocho baku batia chiaro ndeto ino ndi ithiete na mbere kwigua ikiwetwo mirumoni ya baingi badira Amiru beterete ntuero kuona mantu makaina mbere kwa makarakaranga ngiata no areba mabatongore banene kire thirikari ya kaunti ya Meru munde bakarara ukabakabwe mpio na kinyarwage na arancherani ya Meru na bobo ni nyuma ya koti kuina mbere kwigua kiathana kumania na mantu mara betherito bakina mbere kwa bakiaragiria ndeni ya koti no riboti yetu bangani tubwega ni mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga ntukwena arua riwanirokere kuma bwei kiri atongeria ba Meru County barutererwa mbesha ona kinya munene wa baria bari bambia na baria barungamirite aritingo gibonde Dr. Bishop Kiambi Athiru ntukwena arua nombete kubona nona jaria ateriga kuona nuntu na arua nete mugeni thirikari ona atwika wa kurara ndene ya rumande ntukwena arua mwanka rujo untu buria burigaritie baingi. Yes, 19th of February. So you'll execute a bond of 100,000, a personal bond that is. You are now under the word of the court. So you appear here to show that you have either satisfied the decree or not, and further directions of the court. But I would urge you to heed my advice, okay, as a county, so that you see what to do, okay? We are actually targeting chief of supply. And as explained, this matter is to the county. Because you're the one who draws the checks, that's why you are there. Yeah. Yes. If they are put you in jail, they know they'll get money. Is the one who decides whether to pay or not, that's the reality. Because I'm very careful. You see, the issue is these are services rendered to the county, whether by an advocate, is it a hotel, is it a transport company or something, okay? They need to be paid. So it's upon the county to ensure that you made adequate arrangements. Budgetary constrictions notwithstanding, you need to show the court that you're making efforts to make payment. Okay? If the court is not satisfied you're taking efforts, then so be it. You become a guest of the state for a few days for free. You'll be fed free of charge by the state. Biathiru nyuma yawe gwikua koti ingi
nayo iu ingi tirenda kumenya jaria kayugire kae mugeni wa thirikari atungatirwe na kale na thirikari mwanka ruju. So matter to be mentioned tomorrow is scheduled. Dr. Adheru is remanded at Meru Police Station until tomorrow. Na jau nijo ndarikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga nkureterete kuma koti ya Meru, Mutindo Kangangi, Meru TV. Ibwega murithiria wa Meru TV no ntuba kuina mbere kwa wiki onini ya TV yaku na tukithina mbere na ndero chietu no arira noe mujumbe wa South Menti amona atongore bange kathumba bethe tubakina mbere kwa bakiaragia na kuria ana muno kuina mbere kwa bakimenyagira na kinya kumeria kinya kago maisha matiko thibora makwirigira bathina mbere kwegwa bakiumagiria na gutigira ati batiko kwa nkoro ibakungangana ndeni ya maisha mama. Mwandiki wetu wa Ntheto kumanterechia South Menti Jeff Wagituma nawe na ripoti ino. Kiaria mathikone jawendi gatweri ura ni mwari wa Mwiti Kathara na woromba gitike mujumbe South Menti mujumbe wa guntu guku Daktari Shandrak Mwiti PS Kiburi o amwe na CEO wa Yetu Sako ni boritia ana kuimenyera na kinya kuthira bakiaraniria na aciari bao rira muturire jwethera jukibomira. The young people here, no matter how difficult it is, talk. Nyata mkono mbati mkwata na mtu atenda kufuza maisha. Talk to them. Ask them, what is this you are seeing? I know we are putting you under so much pressure because we mean well to you. We want you to succeed. But also, you know, you have to live your life. You are not living your life for your parents. You are living your life for yourself. When you push so hard, tell us, Dad, Mom, I can't do this because this is not me. And even these things we do as young people, you know, as you navigate these things of even boyfriend and girlfriend, the things of life, you must always know, you must always believe that a good idea has to give way to a better idea, and a better idea has to give way to a the best idea. So if that work, you believe it's not the best idea, and God has the best promise for your life. Young people, we love you, but we love to stay with you here. Don't be in a hurry to leave us. We strive, we work hard to support you, and we really want to leave this country for you. Ukituachia nchi sasa nani atajenga? Ni aria nkurukia chiari bori to kumenyera na bari na kinya na bakaije na kinya kanisa kwithira ri mustari ne jwa mbere kumenyera na chiari bakimenyera ana ba ali bakorerwa ni ana bandaka. So tutaomba tuweke very close, and we have a lot of work to do in terms of mentorship, whether in church, in the job, outside, tukana close. When is now gone na ni Mungu amechukua. Nkurukia tiari ni bakuru bagikongwira thigonko ya mwaka jojo ni bethire bagitumira mbeca ciao na ume nuntu kinya cukuru ikenda mbeca Januari. Inkwira ntu baiserekea thigonko eje barikane Januari koina fees kou bakaria thigonko borirwa fees ikari wa Januari nuntu kithomo nikio musingi na ana nibabwite kumenyerwa bagacoka cukuru bwega Januari. Bwe bakenda bwe 10 ni kindereba kwithira bagitumira barabara bwega na kinya nkuruki kwithira bakimenyera biria bao bunene. Ende gitarere athigunko inkobwera buri kane mono mantu neja mandereva wetithia ngari betithia ngari bate nywete kana overspeeding. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Iboyaga nuntu bwa riboti yenu tukithina mbere na ndero chietu tuthinare ndi kaunti ya Tharaka Nithi nara waziri wa ugima ndero tukina mbere kwegwa gitariria muno mantu makona mulimo wa mukingo nterino chia kaunti ya Tharaka Nithi nare ndero twakionaniria mugana wa ana barabara ndero tukina mbere kwa baichero na mulimo uyu
ite na mbere kwigua kiongerekaga warira na bobara bethiritwe bena murimo uyu namba yawe thiite na mbere kwigua ikinyiega riboti ile tubanganiritwe bukathani mwandiki wetu wa Ndeto murimi wa mbogo gukurukira ngwatanire ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na gikundi kia USAID Jamii Tekelezi cibitari cia kaunti ino icigunikite na mashini mwanya mwanya cia kurua na murimo wa mukingo hamwe na mirimo ya kansa. We have been assisted with 29 HIV testing facilities. That is where the UJTP has assisted us in Tharaka Nithi County. And then we have been given 26 prevention of mother-to-child transmission facilities and 19 care and treatment facilities, 18 electronic medical record sites, PMR, and they have also strengthened our human resource capacity by addressing critical gaps in our healthcare workforce. With the 25 healthcare workers distributed across the cadres, including 8 clinical officers, HTS counselors, 10 of them, 4 health records officers, 1 nurse, 1 pharmaceutical technologist, 1 medical laboratory technologist. Kuringana na Moses Mukua wa USAID Jamii Tekelezi ni ati gikundi giki kigitio gikiruta wira ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kwa mianka ina ende na ibaumbite kureta mashini cia nkurukia shilingi milioni 7 ara muthenya wa imunthe banenkanirite into bya mugana wa milioni 3.4. 2 years ago tulikuwa tumeleta equipment za 4.3 million na leo tumeleta 3.4 million worth of equipment pamoja na supplies hizo umesikia za cervical cancer screening na mambo mengine. Waziri Gĩchũi Anthuraku akiuga ngwatanĩro ĩno nĩũmbĩte kũnyihia mũrimũ wa mũkingo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mwanka percentage 1.8 kĩrĩ bara barĩ na mũrimũ wa mũkingo ndeni ya kaunti ĩno. And these are efforts that have seen us bring down the HIV indicators to 1.8%, I think, as for this year. Wapigieni makofi vizuri tafadhali. Imepungua, HIV imepungua Tharaka Nithi, ina maana kuna kazi inaendelea mashinani na itaendelea kufanyika hivyo mpaka HIV transmission iende chini kabisa. Kagitani waku Waziri Anthuraku augite ana baraba guciarwo mwanka mianka 14 barabari na murimo wa mukingo ni ana 349 barabari na nkurukia mianka 15 na bari na murimo wa mukingo bari 7520 na antu ba mwanka mianka 24 bari antu 768. Estimated children living with HIV, that is 0 to 14. We have 349 of them in the county according to the estimations. And then the estimated adults living with HIV, that is the ones who are above 15 years, we have 7,520 of them. Estimated adolescents, 10 to 19 years living with HIV, 538. 15 to 24 years living with HIV, 768. Namba ya ana baraba gwatagwo imurimo wa mukingo kagita karaba guciarwo ere iguru muno na percentage 10.9. Elimination of mother-to-child transmission rate, we stand at 10.9%. That's a very huge number. 10.9% of babies born, by our women, they have HIV. That is not acceptable, isn't it? And we must actually spare no effort to make sure we fight the cause. Ende Moses wa USAID Jamii Tekelezi arutite mbito kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kumenyera into bibia mwana kubirutithia wira gutigira murimo wa mukingo kuthira ndeni ya kaunti ino. Kitu ya muhimu ni kwamba hizi equipment zichungwe na county na CC ametuhakikishia kwamba kila equipment itaenda mahali inatakikana kwenye health center na itachungwa na itaharibiwa, itatumika vizuri na wananchi wa Tharaka Nithi watapata manufaa makuu. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Nuntu bwa riboti ino kuma kiri mwandiki wetu wa Ndeto murimi wa mbogo. Tureka na riboti ino ndi twetharaka weno bado na arana bwa cheri bethere tubakirombo gutigira ati bakwira ana bago kiri michemanio ya ndini
masemina kampori kwenye mcheto wa kampori na michemanio ingi ya kanisa tu irathia na mbere kwegua rutana ana mantu makonenie na mwathani na rende michemanio no igwetetwo muno ta etethagiria bantu anene ana kwegua bakimenya mwathani na kwegua bena mituo era yagirite riboti ino tubanganiritwe nendagara waiguna Korogi yambe mbere 300 kuma Ntaracha Tharaka ibagunekete na mathomo megie muturire mutaratara urobanganitwe na kuthuranirwo ikanisa ya Nkondi tubwa kurutana twana mantu ni magutigana na meja imwe ya meja mara manene na mara momba gutema maisha mana babu mathuka muno torebi na tukibonagia turi example imwe tani ugundi umwe ndi pastor ndi munde lakini nkoririkani kuri gita ndi muyuthi ndi sukuru ndanyunya nchobi muno ndimanga toroka sukuru nkathinka nchobi mwanka watwika kinyabisi yongo inkunywa yuthi baingi bara turi nabo bakurira mantuni manthiguru nontu bwa gutaigwa ima ni keno bia nthiguru na wana youth ambao ni zaidi ya karibu 300 ambao wamesoma mambo ya drugs, mambo ya effect of substance abuse, mambo na mentorship na mambo na empowerment. Kwa hivyo tumesoma so much, na wale ambao nimekutana, mtoto mdogo yule nimeona alikuwa na miaka 7 na kijana ule mkubwa nimeona pia kuna kijana hapo alikuwa amesoma ako university. Wazazi, ni vizuri tulete watoto pahali ambapo wanaweza zungumziwa. Ni vizuri kuwaongelesha kuhusu mambo ambayo inatokana na madhara ya dhambi, na watoto wengi ambao wamepotea watarudi kwa njia. Agashari bakiore gotigeri bakorekeria na bakothima semina kagita karaba inga majukuru nekenda bagwata kithomo kia muturire. Wazazi wote mkisikia kuna mahali youth wanaitwa camp, jaribuni kuwapeleka ili waweze kufaidika, kwa maana kusema ukweli the world greatest tragedy iko juu ya wana youth na ambao ni dhambi, na dhambi source yake ama resource yake ni hizo mambo ambao wanafanya kama drugs na kuendelea. Mwana waku atetheka kana ana betu batetheka na tigo tugakara bwega na kinya community yetu igakara bwega ona kinya nthiguru yetu igakara bwega. Kile ni mnaweza imisha ni kwamba wazazi wakati huu ambao watoto wako nyumbani kuna shinda hapa na pale. Kwa hivyo wazazi wakipata nafasi ya watoto wao kuenda kwa kampu, tafadhali muachilie watoto waende pale kwa kampu ndio waweze kusoma. Kama vile wao watoto wa kanisa la dhehebu la AIC vile wamekuja kuungana kutoka Meru County, Tharaka Nithi County, wamepatana hapa, wamesoma mambo mengi sana. Igwarerene makanisa na ngiama iracenge jorete wekera mutege turoke makorutana na mitugo yemega ere gokwebukana na ndawa chiambo gita. Wapi wakati huu wa msimu wa sikukuu, tafadhali wazazi wachunge watoto wao, wakao nao vizuri, wawache kuachilia watoto kutembea ovyo popote pale, wakue wanajua kama wako nyumbani, kama wako nyumbani wako wapi, wafuatilie. Ndiposa tuweze kuwa na familia mzuri, society mzuri, na pia community na Kenya yetu isonge mbele. Bongi nkuromba thirikari itugwatane na kanisa nikengo tumba kurwandu eno ya unyu bwa nchobi keriana betu nuntu nitwikite a national disaster eremwe yere gucokia na betu na nyuma na yere gucokia kinya kanisa ekwa kanisa wire nene muno nuntu wirera tukuigwa twene otum pastors nia counseling tainu twegwa kunenkera ana mataro tabura turuthite kampu eno yemu ndiaga ugu nikengo tunenkera ana mataro bakara bwega batiga gututhinga tabura twakari ende bo baruthe maisha makarange bwega kutu kuromba thirikari na stakeholders babange ta media twethuro tukiungana twinde turi amwe nikengo bomba to support turi kanisa tomba kweneithia injiri eno ya drug abuse kana ni mantu mameja nikengo yomba gutwika more effective. Kumagejiga munge kia Tharaka ngiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna ibwega tuntu bwari botienu na ibwega tukaretareta na kiri mwathani kinya Jesu na ugire uga
reka ni twana tuyakire nigo eno turia twana tuyakiriwe tuyana mbere kwa tukiwata mathomo na kinyamataro mara makaina mbere kwa makibatethagiria ndeni ya muturire wabo tukireka ni riboti ino tuthinara nteche kia muranara indi karibara bari mawathe kana ntu bari mawathe kuma nterino bethe tubakina mbere kwa bakirira thirikari na kwa gutina utethio bonaga ntere ino na rendi bethe tubakiga utethio bo thirikari bubatiri kwa bukiyaga mwanka kiri machibo no ntu bakumenya ibare kubena mawathe na ibare kubatara utethio bubu iboti yetu kurikithirwo ni mwandiki wetu Wantheto Mukiri wa Nkonja no tethio bwetu na butwenda kupendekeza butukuyira kinya kesibo kuringana na antu baba ratarirwa lemabu nao kabo turira kiondo na unso karanga kana antu baba wetwa Nkomori kwa tuweka wowe wetheru munene kwa tuo komora bange mbesa wa interview bia ya watu kureya ira bange unso karanga kiondo ne batu twendo usaindisi bwetu burerwe na pasi ketha ionto kesi boboke yera bauni antu barabata ukirike mwiri nterese kimuraya na Thwandi Gembe North baukirire chatongoria bo barababa rungamire taba mawathe rira bakibameneria bunene na kuochoche thibo bona kuma kiribo mno rira bakwanika bautonya tutherikire kundike kenda baiguna bebongwa tutethi tukona no buriku mantu yare yakwatuka batuka tusokwa nyuma mantu yakwatuka nene betu batutona wantu bare yakwatuka ba ukumanya na manata no genda bandika muntu ntoringire ndikros yete amweri omwanja kwina thine nene batuta faindikire baba faindiki bara mubuko yaba ukumana manata no genda bandiko na mbunye thaino bethe bare yambese ira batu atesekere mwanka tona gutina mana guria nabo muntu are ya esi ta kiongozi kana tongereti disability amirerete kiondwene atugwo yanto aba ukumwambesa ketha ingiri akandika muntu orote na mawathe no ati wakando na ati wakuria thina asi atena mbesa cia ugumana batu twaromba na njere nene pio anto ba lemabu bayokuwa lemabu kore anto kinya bange ba witole abate alemabu bakeya ko inyeli anto ba disability sairi ko ba inyeli bakuwa to ba inyeli to andu ato gwanda ito thitangwa ito athwe batokera rira tugutariro kinya tongeri botu tongeri batu 20 disability na utarwa mu disability utena mwana o disability kana wowe utena disability akare okira murungu endera mantu yara yakeya yote kuma ke thirikari kwa tweka ate oya bara bakubatere otethia are oya bara batena thina kana bara batena batu botethia nibo bara atethia rewe asikinya we tika kuru batu ai nabuo kinya ri wira ba utethio bia kuria kana utethio buku enwa batu tutumba kuona nuntu anto bari mtura wiza bongari tanto bonde beya mulima bwa kombo kinyangilo ati utukomba etakweza bonge kwa hawa nuntu ati twagitora ba awa kaiteno kawe kundikene bakuromba thirikari amwe na atongoria bara baringiri kura kubatethia kenda bomba kwethane bakuthomethia nabo rira bakuromba kinya kuretera daktari kire kundike uyangira kinya thirikari yongwa Kenya yongwa ne tutetheri na mbesa onto ndambi basini awa anto bakuruka na bara ni aya kinya bara ntiwa kinya batu tutetheria ba disability nyetu awa mbesa onto ira kwatuka ni kuromera mwana onto yoyu kithi onto bia kora kana kithi onto sukuru onto yeu pampa sisi ongo tutegomba kinyo baurira kama mwana kuretha sinyi kinyangite urete thina no mwanga kwatuka wowe uka amenya kwa amoria ukia otinyo yoga watano yari kuthine ku yonthe rake mwanora yonto rira muntu uroka rire nthi amba ciantu bakuru baambira nabo no tethio kinya batu okira ru ari atwambira 20 disability akona ura tumba otethio antu kinya nini kinya batu twatethio mandaktari no baturete no ntugiringi torete daktari twata kwa seso lare no wasingarama utalare bangi batwigile itutete lare mweri wetano kwatuka muntu na ringarama kithi mwana otigomba kamata kwatuka tutwigila ntwa bangi muno bati asesi wirichia sio ngo itobati kinya ko awa to mesuma ko ngero nyiri awi tegomba nyo tabaikura se batena mesuma nibe batolima thina yo nthe bena twina yo batutetheri na daktari batutetheri batolelerie tubanda tula tungo twera kwe bate asesia unya bomba othethuka kiripotera Meru TV ndeke muraya na Thwandi Gembe North beta Mukiri Onkonja ibwega tuchoke ntere chia Tharaka Nithi ndi cibitari ya Migui ni yethetwe kinambara kwegwe kirugurawa cibitari ra ekweregerwo gutethia akari ntere ino na imurandi ura gwethetwo kirugwa ni mujumbe wa Ekuru kaunti ino ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwindu ndakara waiguna nawe na riboti ino
wibwa karina tori bamwe bathaganite mujumbe mwakoro wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu kagitakara kuthiete kurugoria gwako kwa dispensary guntu guku araumbire kwithirwa gitura matirio mwanya mwanya ja waka dispensary no mariogo maiga muthanga simiti wamo na kagoto kureke waka kothima ndare ya maroni na mathire manda ina mo ndamberia gusevera dispensary ya Kathora Mogwe sibiti ndaya nio wankambake mwankandekie otienwa chumuli ya mto kaya thirikari ya President Ruto ileo kaya gavana Muthomi Njoki ni pesa yangu ya mfuko kesevana aga Susana Karen arikirete kugwatira murandi uyu monka kuthiria na kinya akiwa dispensary nayo yura gatigira kuruguri na gutigira ndawa ichikuretwo guntu guku na kwandikirwa kinya mandagitari takametera yonde barugametie bambera turamberie ni mugwe na tukuya mugwe twabwakira kakisha kwita kana kamto chiaraga utimto tiganageria kana karande yakira kiongwe mte kabanka dikoromba kinya Amerika kia murungu wanketweke sibitarene na kurotererwa kari batirariganirwo ikwithora gikeno kiao bakereza dispensary na gatigere ko batetheria anene nonti bakorokirite kinya mara ya kwaga motungata guntu guku na kinya bakaithora bakenyiria ngendo cia kuthikuraya tukanete muno tuwiretwo muno kinya murungu agora kumenya riwe kwari takala kada muno na njia ciake no kana kariga charo gakori kathika uyerorere na mauga kubanga gaturuthere gwogu turirikana tukamucokia ngana tugathari muno ugatuthema na tukagita kwange tukamuririkana tumwitithangie giti kenda turete amendero mangi manene nkurukia tobunya babangi baya kuronzi mantu baya bautu batoneria keni bakwa bautoneria keni baka prepare baka ikienda kinyo yana into yake na twambia kuona ya mbairu tukambiria nyomba ne kambiria wakwa inya twethe nyomba inya ni enjirwe igoro wikero ke nyomba ni ari kujo wike mtu toya na maiga na atiga amba igara kona kwa kuendelea ru abali kwe nongeze na twamuthagana na gikeno kinene muno no ntitwari ukombo ni tigo ona muntu akiajirwe araugagia kibonga kana akathima rimanti ende bomono guno ntugwa guturetera cibitari dispensary ne munde ne amberia gwakwa na nkona kira matiriaga kinyito kuga tukamutharimira bomo bwobwa turuthira kuma gecigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna ibwega murithiria wa Meru TV nuntu bakwina mbere kwegwa uri kionini ya TV ya kwira wendete riboti ino tukinya muthia wa mara tukubangirite kiri metha yetu ya ntheto gorobwe munthi kawithire ni ubambitane family zo kimathi lakini kiumagaruka kwena umugwa chieto tawantilili rothamu bangu watwana na ara kiri kameme ya Thiri FM na kinya muthomi wa ntheto nderi ya kameme eno ya Thiri FM bado acherwe mtu ta ya munthi urotura takrima na ugakenagia antu ukendo murungu na antu ntu yaku ya birthday kaita ko gukungwira mathani thinambere kwe kwimbagiria nanga kwinira happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Auntie Lily, happy birthday to you. Rara bwega tonane rukire kiri mubango watu ringeme kethwa ni kwenda kwa mwathani.